Enumba amaze omwaka mulamba kasooka yagwa. Nkobera kyeda kitya wali oli munda yagwa saawa emeka? Enumba eyo yagwa saawa 8 gwa bwire nasituka. Gali maadi gali kugwa? Amaadi gagwa mu Desemba. Eno wai media yaida baka gwandi na isan wai media moyo kunuma abantu agatusema byo mukola lienda kundita eno wai media yaida kulema subscribe liking sharing eno wai media yaida kulema subscribe liking sharing mwana wa musade Chabei okuba nti oli kwa wai media kituza mu amani era sawa yakabaka subscribe to go ahead and subscribe, like and share our videos. Before we feno ndimdusiye mayiga amadi gagwire ku tidio we machiri kitieyo mwena amadi gali kugwagwa ko kweyo gali kugwa abalimi bali kulima abeta woni bali kulinda abalimi balime bakungule batwaide mu town bambi. Balamusa kuyana emusinzo okutubona abali kubitanda abalwaire nsaba katonda abanige bambi muterere ngawe mbakobye ndiye ndisiye mayige luvane mu lokutegeeza banti eriyo omukyala amaze ibanga ng'enumba ya mugwaku era asula kubabulirano wabulanga embeera tinungi ate omusaada oba oli awo eyandi muyambye omusaada yafa kiyakola yava mu bufumbo yaira waka. So tujja kujja mu bingi mami ono omukyalireko ku mami ekyalo kikoba kiye? Ekyalo kiri awo twena gali kugwa tuli kuwona kulima dakalimu naye tunatya amatu nanatuga. Osobola okutomera ebikata ekikata ekyemboli wasoza itaka bulungi? Ntamaga ebitaano naira. Amani gabula mwayo luso chikola lwana kuti wantachikoleza ajja kukinkolera negayo olwokuba n'abaana beni nabo family yeni nayo nzira nagirabirira mwene ndikwerabirira abaana abo butajja kukosa bantu kulya bintu bya nkwagena no breakfast oli kulya fene nga kulya fene n'abaana tubeewo ko tukume kalanchi kukyalo mwalyanga ku mogo kuncho mogo yawayo mogali yali ati owe tumuleeta ogundi muka kali bakobye ndi Yazid Yolisigira nono omukaire yenkyalire niwani amena go mami nze NALUGERE TABISA mami enumba eno yagwali? Enumba amaze omwaka mulamba kasooka yagwa. Nkobera kyeda kitya wali oli munda yagwa saawa emeka? Enumba eyo yagwa saawa 8 gwa bwire nasituka. Gali maadi gali kugwa? Amaadi gagwa mu Desemba. Amaadi agwe gagwa enumba negwa banange nga baziramu mananga ababeza ajire kubona kuba budada yeriye bamuzaala bayino bani abaana bendi nabo oba muna abantu bamekomo ndimo n'abantu nga 5 nze ndi wa mukaaga bagalabo ndimo n'omugala n'abaama n'abaana 4. Okay, so amaadi gali mangi ino? Amaadi gali mangi ino nalumuka naida nekuba mu kifumbiro era ekifumbiro weno oli kukibona bwe kifaanana ayero bamukoli kubunkenke. So nkobera amaadi gano gagwa empewo yali ekuvira luyere ya amaadi gabande kimante oba kikyembera yali etya amaadi ekimante okugwa wansi? Mpagana enumba eyo ebaireke emaze mwaka mulamba nga yaya era kenkobanga niba nange nti bana enumba eno tugirimu ayi tuli mu bunkenke aye tunalagaga nga tidiyo nsobola kubabedera era yajegwe obwoni okubundabunda mulinanwa wange yankoba ati amana leka kudaga idobenga ku miti gyokoni gano. Okay, ojja kutukobera buti okubida saga 8 enumba yagwa wafuluma mu bwiro omwo n'abaana mwaja mu ifumbiro? Twafuluma twajja twakonkomala mu kifumbiro omwo ng'ekidi kikakuba? Ng'ekidi kikakuba. Wow, kyekilemesisa enumba eno okuzimbibwa okugizaawo?
ekiremesiza okugizimba tikesobola tiganga kutema muti abaana benina bo boona bakaali twalowooza tugezeeku twalemererwa twalowooza twagenda ino kuba omuntu okujjaana oba ku mulinaano kisiba kikalamu. Okay, mami dakunkani ku mulinaano eyo watuukayo otya kyeni kwenda okutegera kunumba kuno iwe wali n'obweyimo bw'ozaalibwa bano newaifu tewafumbirwako? nafumbirwaku. Ki ekyatuuka mu bufumbo osalewo okumala oyire waka? Kagano omusaadha yafa. Omusaadha bwafa nabona ng'embeera ate nalike namalaire okuzaala nazaala ku bw'abaana 2 bonka. Eyo wali mu bitundu ki wali ofumbirwa? Nali nakisene eyo. Bazaayo abaana 2? Abaana 2 bombi bagala. Omusaadha yafa mwene niwo wesiwo likanveewo ngololo waifo oba embeera da family y'omusaadha walemerwa okutambula nabo ng'omusaadha afiire? Embeera da family kasita odibona nga diti. Zena n'okuba nti akanje waife nje ntyame nekuumira awo. Nali nakatyama ku naiddaga n'enkumi 26. Nali ndi awo omwana yena yaida 2012. Muwala wo? Mugala. Obufumbo bwalema? Obufumbo bwalema. Ki akoba ati ki? Yayitawiza musaada yankoba ati ate baze wange anwa ino omwenge kale ye ate waabwe nga balokolerokole ebyomwenge tebabigiiramu. Najja okumukaka nti yayireyo okwo kuba yasooka yedda n'abaana 2 olwairayo yayira kalinde olw'obundi kabiri nali ndi awo azaire n'oli mwanayirayo ngabe. Omusaadha yali anwa ino omwenge? Nganwa ino omwenge nga tena katono nga wano akatono yandigumye nkuli yali anwaku katono bawulizagana ndowooza yandigumye yali anwa mungi ayajja okuba n'embeera nga ekaluyi kyaboneka yali abanda n'ebimanto oyo ogwo n'oguba omubi omuntu wakati anwera irala ogwo omuntu okunwa okugwa ku njira. Yena yali bekabiringa abisiisa mami yena mpagire mwani naziwete naliyo ogwo gwokugwa ku ngira zena be kale zena namukoba nti amona abaana bano obutafuna kintu kiri mu iseebwe katumale gabakuuma tuvaago era tuli kweriidaliida omulenzi omukulu nagula jambiya nti munagyotemenga ebikaado yenaafunanga mu budumu oba mu bumwogo tunagayitagayitanga ojja osome wakatubeesaawo. Ali mu kyakumeka buto oyo atema ebikaado saawa eno ali mu siniya yakubiri. So mwene yesomesa mu kujja kutema masamba yatemaku ebikaado yafuna mu sente yajja ku isomero? Mwene yesomesa. Ate omuwala? Omugala ali gano yena ali kutawaana ati okutunda bunaana kutunda bufulu obwo buyaji era ng'obusente tubumala baana. So wano bosinga kwa nabo nkwagene nga muli kulya ffe naabo baidukulu bo? Abo baidukulu bange baana ba mugala. Omugala obufumbo bwalema yava wera ku kyalero obufumbo bwalema okufuna omusaadha owundi amutwala? Menza ndekera abaana naasobola okubasomesa okubavaaza okubaidandaba n'okubaliisa. Ogwo tabantu ise mugugu munene ino era guba munene ino n'okumukoba nti tyama tugemere galala tukuuma abaana. Nze wona ndekera abaana olumbege lulingwamu olw'obwegaliikirivu. Omuti agirewa? Ali mu nnimiro. Ali mu nnimiro. Oli kwa wayi media ndi Yazid Yolisigira omukaire enumba yamugwaku so enumba wegwa wafuna ku mulina nawe yakajja tubena ku wano? Mulinaanwa wange yankoba ati mona ida weekuumirenga ku mujokoni gano obenga woku akaseera kojolowooza okulongoosa ewuwo aye nzira magezi tikasobola tiganga kubeeda muti tiganga kukola ki no okosula wamu ino ngosula mu jokoni hedinga tuweyazanga oba ozira kyakukola byakwegayo Katonda n'akuuma. Enkoko niwe kunina ku ng'okalamba tusobola kukambuwala kwatiibwawo.
niwo wadirumbagana niwo wadino ne wado so eyoba eyo yemba ayo omusana ndida nasiba gano ewange obutabeere baana kukosa mulinanwa wange niye kyanga yena talwako ekyangako omwana agema ku kiki kyatali kulowooza agemeko kale twekumira gano omusana twatwala ndoolo tuli oti tuli bakozi bwakya twaire ewaifwe so embeera etambwira etya embeera eri tukalubira aye ng'ekyokukola nekiri kutulema so enenumba yetagisa okugizawo kyetagisa ki ndibona kino ekiri kyali kyanankani kyamabaati kyakutuka kyetagisa enumba eno kyokuba kino kyatulemesa enumba eno okugizaawo oyira osulo wuwo mpera nekyatulemeseza okugizaawo nze ninze omusaadagaka ninze omukazi ninze maama w'abaana ninze baba w'abaana tikaganga kutema muti tiganga kutyanka itaka mpegano emisumaali genda okugulibwa amabaati gayononeka kwenda amabaati amayaka ekiji nga bwokibwine amadebe gakabonekaga olwigi lwali lwa amadebe kale embeera yendimu yabweinamivu yakubonaabona ndyawo ntyo mukulirisanga ekyokukola tiidi omusaada yafa waira waka omwana we yena bamubinga mu bufumbo manya bwalema abaidukulu bali gano so okubanga oti ebisibu babisindika wawo omwana oti ninze nagemerera ebyaba nange endya bwana eri etya mbagene muli kulya ffene endya abaana bona batuuse ekiseera beekyanga nga muogo takaabawomera aye ye muli kuli omusana mwali eigulo tuzira mmere yindi yetukyusaako bwetukola tetukyuseeku tulina kukeka bukeke aye lwo obuza akasente era tobusa bwaba mukeke obukeke mwakola munankani kyadda twalya kyadda kika mulya muogo kamundi okukyusa mukayi mwalya kyadda era tiera kyadda naaba muogo omukalo twabanga tuli kulya muogo mulala oyo mubati muli kukyusaamu ntebo tuba tuli kwelimbagana tuti tuli kukyusa ndiwulira mami kagano tuzira kasente kagula bandu tuzira kasente kagula mutyere abaana nige beekabya era baba balinjirire ku kirala ekyo mpegano balimbalimba ku ffene oyo kuntyo n'amajaani olwisi baanwa kubalya babaaga y'amajaani meerere muzira kasukaali byona byona era tuli kuno nabo kaluubirivu bwentaidde oba kunkomero kiri baviiramu obuzibu onkote n'akasukaali koona olwokano koona ndwokano ate mpira leero sukaali yaikaikamuuku era bukaali buzibu mu byalo eno yaikaikamuuku aye muno okwerabirira ti byangu omuntu wegulira omutuunu wegulira akasabuuni wegulira amafuta werabirira wefunira akokulya oidandaba abaana abo omwana alwale ojja mu idwaliro omwana ayenda okusoma omwana yebwika ayenda okuvwala kale wabanga toli kusobola kukoba oti ndaba tuusaaku akasukaali oba mbatuuseeku akalungi akokulya ate akatyere mukalyali amadasa mbaidde baamu nga tukali mulyana kunkulu okumutyere nampagano ti byangu mpagano abaana abo bali abaana bana timufuna mairu mufuna amairu aye era mugagemerera gona gali kugemerera mugagemerera kubanga mubanga muzira ngeri eri kukafuna okimaze kumbwa amairu bugagemera butera akanyama twakakuuma Desemba myezi 12 na kubisatu nkaaga na 5 bale mwali akonyama sabamu mwagula obufulu bwaimwe mwali ate bona mperana abaana bakidi baidi nti dada nga mperana omulenzi omukulu aidi nti dada saawe kazira gali katola abato nabakubanga kwa yi dada titulye otyabe mugumero tuli banako tulirya
bo tibabidi engeri yoli kubona abana mutibabidi kazitoko oli kufuna mpagano omuto tamana buzibu bubaawo alabwikemu n'amanya obuzibu obwo era kyova oyagana ng'omwana ati maama twinde tujje kwewa dadeere kubeere oluisi atuuka tekaliyo aye iwe okazira akiboneranga gala Yakobo badada tayenze kugula kale n'embeera tiinangu kale iwe ng'omuntu olina nteekateeka ki oyira mu maka go ovuye ku mulina nebakusoza obusa yosula mu ifumbiro okwira maka go nteekateeka ki kino olina ddu mami oba wabivaako iwe wabirekera Katonda enteekateeka nagirowooza ye yanema n'abivaako n'akola ntya Mukama yayamba oba zeena kiridde oti kirooto Katonda yanamba TD so weno nsira nteekateeka diri awo nti olindiriire Katonda webayo ni Katonda ayamba yajja kubitawa nekizibu Katonda ayamba yeyamba oba tiweeyambye era TD bwe nva mu mbeera edo kuba embeera edo mbeera ngumu era wasulanga mu ng'olugino luli luti ng'olwigi luli lutyo nga ng'omuntu tasobola kubalengesa mulekuba ng'omuntu nga tabalengesa nempegano onaakola oti nga woba olambere muno omuntu nabakuyi eno n'akowola ozimya itaala mu kifo ky'okubalengesa mwabanga muli mu kirikirizi mami wange ng'olina obuzibu maama wange buzibu bw'amaanyi aye nekyokukola TD mabaati gali gakairike yajja okugwanga nibala n'amabaati gwagona enaitale amabaati nga tigatona amperana amabaati ago gaali ga mwani naze ife bwe twazimba twakuukulamu emisumaali gire twazimba buyaaka kale agaali ebituli yahudde byagazi byayongeranga ogaziwa byayongeranga kugaziga kale naasigala bwabwe nga nekyokukola nzira nasigala kuba mudoofu budoofu omudoofu n'aba ate mami omudoofu n'abaawo obube wotamukoba oti mona tokoze oti ekyo takimanya mona situkookola oti me yaidukira oba alootanga bwabulota ati nkuli nkoze nti akayumba ko kali kwa mabaati ameka akayumba ako kaali kwa mabaati 7 enyuma n'emberi gona gaveere agaida gagwino olewo abeeyo n'atubona eyo nga woli kwebona nakati omukaire we agasinga kuba gabiwe tusobola okumuyambako iwe okuba oti wa mpagano ku luuyi olw'okutenduka kuba okufumbagano iwe n'ogyere ku lulaalo twaidi muntu ali mu kigogo twaidi omuntu ali mu kimwani twaidi oba omuntu aliga aye iwe ovweno oli kuyengeeta nibyova kufumba abikuzimyaku yabikuyuyisa so oli mu bulabe bw'amaanyi kale ndi mu waliwo obutemu ndi mu butemu gagati n'okusula awatali wawo okusula omuntu yekyawaya ati akukobera ndi mu bwegaliikirivu mpegano okuyengeetanga buli bwire oti ngolola yentenduka yeeno gy'okutuuka ati oba bwana balifuna lyebwabwe aye nga ati akoba kuba mwene aba yakweta alowooza atya ndowooza kamuyambe ku mangu adda kutera okwirayo kumba ali kuyamba tumwaka mulamba mwaka ngumaze kale TD nsi eno geyanta era TD nsi eno kyendogooleza era n'omuntu bwambona TD kyalowooza ku buluuyi lwange wazira babona bwabone bwa muntu abansaasira bakoba ati kale omukazi ng'oyo okuba atyo abakoba ati ebikazi ebindi byenda bityo iwe obaawo kulingira kyokka mu mbeera ey'olimu era eriyo abakwogerera obubi mami nandowooza nti bakaseera kakusaasira nti muntu abegalala niiwe akulirireko enaku
omuntu mu kifo ekyokukulirira akoba ati mmere tuli musaasira nifo tujja omukolera kale waasigala kuwulirisa era kwolowooza ole yakoba ati oba balemerwanga ke bato me mu bukulu buno yalowoozanga ke nani ali mukolera iwe olinjirira bulinjirire balaga ati obwavu bwawaka musaanire kuba mutyo paka suppose kubona n'abasooka babonaabonanga kale balowooza nti obwo bwavu bwe mwene tiyeerowoozaako ate kezira atayenda kirungi buli muntu yeena alowooza nti oba singa mbaire ku nti aye Katonda ndowooza buli muntu alina omugabo gwe gwamutegekera oyinza okugaaniriza ekyemberi ngaaye tiikikyo oluyisi wakigaaniriza yakikuga waloba kukifuna mu kirungi omazeemu amaani omazeemu amaani okuba oti oza kuno waisuubira osuubira nti oba ono ali kuyamba kuwaataawo akayumba kuba niwe weena amaani buti oli onafuye tosobola nafuye era tikasobola kuba tosobola kuntwika muti kugutooleere yegguli nengutuuse eno nsobola okugusuula mu njira emirundi oti 5 najja okutuuka oba mbaire na mwana n'omwana yeekabyako bati ye dada yeena mba omuti omulala ogwo gwakabeeda ate ke niwe wandibaire steeringi eyo abantu bano aba olinabo okukola nti olwo omwana atema ebikaado atema kiseera ki atema mu kiwummulo ali mu myaka ng'emeka okoyo otemekoyo emyaka oti ali kuweza ndowooza 17 18 awo bati ye naaka ali kutuuka abikola lwanaku nze ye naaka ali kutuukiriza yakola lwanaku akola lwakubona mbeera ng'ekuniza ye tulimu yalowooza nti yenaakola nsobola ndowooza emberi eyo okutoola daada wange mu mbeera enfu namwizaako mu mbeera ey'abantu mbeera ng'ekuniza omukaire embeera eri ku migeeti era nti obwe ndi kugitambuliramu ngobona era naisuubi nga itono ate kebendi nabo nzira yensobola kubinga kuba geminga abaana nja kubayiza mu kireise bwe kyalimu omwana alijja okuva eyo kenenda yageno adike niiwe wooliira oli nkoba oti maama gwakusinga nze nali kwago twandibaye tugemagayi naye iwe kyakutooza omwana n'omwizaayo obeera oli awo kenandiize yaabo oba mukwano gwange tweidusangamu ekyo kale mbona ngemerera naafuirako nakanti babaago tiidiyo bakatonda mwene naye kirowooza nti emberi eyo nsobola kufaanana nti katuveewo twekuume kasita tuli makamu ogwo ne tulya kale kuba ine kunze nze kutuuka omukaire mbonekuuku wano neyansiiza tomana so abalungi alikuwalawo emidiya nemboozi y'omukaire kansubire emboozi ye osobola okuba nga olina kinene ino kyofuniyemu webanga ekugemyeku omukaire wuno osobola okumuyambaku okuboneka nga ira mu maka ge buti mwaka mulamba kasooka enumba egwe omukaire asula ku muliraano mu ifumbiro enumba eno yenda okwirizibwa nga yazira buyambi bwabona yaira waka oluvannyuma lw'omusaada okufa yeyali afumbirwa yeera wano waka ni muwala we yeena oba oli awo yandibeere nga amuyamba ku yeena obufumbo bwalema ng'omusaada ano omwenge yagwa ni mungira muwala we yeena yaira wano waka owa maama we yaida n'abaana bonabona komukirirako byembu yatyo okuleka y'abaana nti bona baida kwegomuze gwa baba we ogwokuna omwenge yakati kambe n'abaidukulu wano so ekiriwo osobola okuyamba ku omukaire mu mbeera yona okulya kunafu nga woowulira tijja kubiiramu era wentuukire wano mbaagene nga omukaire n'abaidukulu bafune yakafune bali kulya
nga bali kulya bali kusokona omukaira asokona yalya n'omwidu kulya asokona yalya nze tibampaireku lwaki tumumpaire ku fene atwagaine nga tumaze aba muli bakodo tulaba wanimpaire enkosi enkosi tibalya okusiba ebyenda wow ndi Yazid Yolisigira akali kusubscribe police go ahead and subscribe like and share our videos musobola okuyamba kubambya omukairo ono embera yali muli kujibona abambi obanga bwazalibwa omukazi mami yena tiyeyendera katonda atyo wajire ngagera yavo obuto yategera nti ali bakumumbere ni wetu baba tutolowooza birungi byerere obona muto koti yange obona ayambere ekitenje ati ekyange obona ayambere kanzo ati yange olowooza nti bijja kuba bitomubukulaye katonda buli muntu alina entegekade eri buli muntu so musobola okumweyako kwa maziga musobola okumusangula kubambye enaku twamuterekezako kwa kayumba oba oli awo n'ebyokulya yava ku mulinaano yasula mu ifumbiro kale nze ngoloire owo ifobisede mu bikado owulira ku kwebisede eyo ebisede mpulira ya ETD mu bikado tosobola kundagana abantu wali awo nze ndi wa mu bikado mami mami neyansizayo bali kuidako gaya kumuna kale mami